Ahan Singapore. Chief Minister Rishang Keishing Mapalak Suba Lekhidabi Ningsing Thorum Pangtokre Congress Halakpa Halaktaba BJP na Lepkadabanati Haina CLP leader Okram Ibobin Haikre. Amadi Lamlai Dagi Thawaldam Yoba Lambi Northeastern Council Gi Santang Makada Lupa Crore Nefugaturuk Sang na Sem Nanabaya Pirakle Haina MLA case Ibom San Haikre. Kurumjari, Meng Tabib Singh Taramusolo na Pau Sandano Pizire. Matam Sang Chief Minister Rishang Keishing Mapalak Suba Lekhidabi Ningsing Thorum Pangtokre. Congress Halakpa Halaktaba BJP na Lepkadabanati Haina CLP leader Okram Ibobina Haikre. Manipur Pradesh Congress Committee na Sindano Congress Bhavan na Pangtokiba Ningsing Thorum Maduda MPCC President Kaisam Meghasindra, CWC ki member Gaikhangam ex-MP Thosom Mainya, Congress ki MLA Uramba Singh, PCC member Singh, MPCC की office bearer Singh, MPCC की frontal cell department के लुसिंग सिंह ना सरुयादुना लेखिद्रब रिसांग कैसिंग के सक्तमदा हाईलेकतुना इकाई खुनु उठे पांगथो के बतौर मधु को मरी लेने ना सेल पिलीर ओकम इबोबिना लेखिद्रब रिसांग कैसिंग लमदमसी दगी अहान ब MP ओइकिबद नतना लमदमसी की मतम सांगना चीफ मिनिस्टर ओइदुना लमदमसी की अपन बगी सक्तम ngak nabagi damakta kathok longkiba lusing bamani Prime Minister Oikiba Pandit Jawaharlal Nehru gi matamda Socialist Party dagi MP oina satki matamadu da Prime Minister na Mahakumbal Lusingba ma North East State singe manungda leibagi maru oiba khambadagi Maha Congress Party da yaurga leba sige amadi maru oina Manipur punbagi saktongi damakta thabak kaya pangthok lomkhibani Mahakna taimangpal thadok lamdai fawba lehuriba masamanau singda Manipur ke pun ki saktam da mantik na bayaroi nakhoi punsin nagadabani haiba wafam thalam kibadu lehuriba ekhoi maruina Congress workers sing na kaupam thokte maki fidam amasung wakhalolda ekhoina matung inba ngamna ba khonasi haikhi paumi sing na hangba wahangi pakhumda lebasi freedom of expression constitution piri madugi khudongsa BJP na lawra pangang da ngangba Panghaida Haisanu Congress Amuk Halakpa Halaktaba BJP na Lepkadabanati Haike. Koi party worker koi mayam purnamagna mana pamjaramba haibtare mana taimung pan basida hek thorpa matamda puksaba haibtare magi Manipur gi apunba India gi apunba integrity aduga Manipur gi apunba integrity se masidi under any circumstances kaiba yaroi ko isa janoi kaina ba yaroi ko na mana hairamba principle do adu bhauda lepkhiba adugumba akoi gi sapnairba Lucing Mado, Maduba, Ikai Kuna, Utpawina, Maglaki Dabagi, Mapalak Suba, Mon Palon Zepoina, Pangtuk Sabani, Democracy Sakra Lebapsidiko, Freedom of Express, Laivanina Moina, Pahai Hybrid, Madudi, BJP na Lepkadabana, the Halakbang, Namganing a Moy Hayudo. Madu lepkadabadudi akhoi Congress akhoi wakhandadi praja singna lepkadamni Manipur da Bharat ta halakani haloe haibadudi India da leiba mi koti samni phusina lepkadam BJP khujo amaduna lepoi do madugi praman de handakta Lok Sabha gi MP ani inner outer gi da lepkhibda adu praja singna lepkhidra madu kauroi do buni BJP da madu akhoi khutta leite praja singa khutta lei haibido adu maina haijani Infoliski ki lamlai dagi Thawaldam yoba kilometer taranipal dasmik mangasim norom sangba lambi asi Northeastern Council gi sentang makada lupa crore nefugator sang na sembada ayaba pirakle haina MLA ke sibom sana phongdokre loinena state asida lambi sembada momoril tana semdabadagi lambi ayamagi phibam sokliba simiyamna apaba mihut thagatabana apaba lengak leitabagi ni haina MLA bom sana thamlokle wabamasi phibam chadraba Infol East ki napet palidagi Itham Morang Purels Fawge Marakta Leriba Lambi Saruk Singh Yangsinba Lakpada Paumi Singh the Fongdokimani MLA Bom Saramakata Duna Lambi Si Matam Kagi Mamang Digi Fibam Fatana Laklabani Lambi Si Tawal Dam Shakiba Matam Digi Hauna Nung Lingui Puba Truck Masing Tingam Dana Setpana Hena Sokibi Maramam Su Oiri
मफम असी खक्ता नतना मणिपुर की लंबी अयाम्बा फिवम सोकलिबा से लंबी सेम्बा मतमदा फाउंडेशन निंगथिना तौदबदगिनी अदुबु लमलाइदगी थवाल दाम योबा से मतमगा सुनबा मओंगदा सेमननबा पांडमदा हौगिबसे लिसिंग नि कुनगा हुमदोइदगी डोनर मिनिस्ट्री गे मखादा लेरिबा एनईसी दगी फंडिंग लौननबा तानरकपनी अदुबु लेबाक ओइबा इरांग लेखिबा अमदि लेंगाक तुखिबदगी कुदोंग सादबा खरा मायोकनखिबा अदुबु लेबक फबदगी एनईसी ना लंबी असिगिदमकता अपग्रेड तौननबा लुपा करोड़ 93 लाख होमफु निफानगा लिसिंग मरफुदरा तरुक की सेंथंग पिरखिमनी थासगी निपालदा PWD ना टेंडर नोटिस थोखरे अक्टोबर दा टेंडर लोइदुना वा ऑर्डर पीदुना नवेंबर थादगी सेंबा होबु याना लेरे करिगुंबा थबक असि पाइखटपा ngamlabadi क्वालिटी लेबा लंबी अमदि सोइदन ओइबा ngamlagani हाइखे बेलेम फत्रे न सैगेन खन कांदा करिगिनो फत्रि से वाग ऑर्डर लौथोखरगा एमएलए ना थबकसि सुददना माना पैसा से लेमना लौथोखरगा सेमदबरा नत्रगा अदुगुमगी फैसिलिटीज अमत फंगदबरा गायबिसे खरा इंगबिबम जंगेन खाले अदो काइगम नुवाइतबम थेंगनरदी करि लेगे से कोइ सेम नुवाइत्रे कइनो कइनो हाइबदु हंगनबसु फैना कोइ खरा सिंसर ओइसी ऑनेस्ट ओइसी मणिपुर याम लुबा फिल्म द लई हुजिक अराइबो फिल्म नते सिंगिसु तमगिसु कोइ पुन्ना मौसा अरे लेता हंगनदना चामिनबा थकमिनबा अमगा मतें पांगनदा नुक्सिना लेरमबदो मणिपुर के असेंग मपु ओरिबा मीसिंदुगै लेहौरगा याम सेंगबा मणिपुर म लेहौनबगी अदुगुंबा रुतंजादुने अखोइ म्यामसिना लिंजेन मानना लेपा कांददनेबा अखोइना ओहेनिंगबा मणिपुर ओहेनबा ngamni लंबी सेमगा मरी लेना पाउमी सिंग उनबदा मोरंगपुरल एरिया लोकल ट्रक्स ड्राइवर्स यूनियन के सेक्रेटरी देवन टकलंबमना इम्फाल ईस्ट की नपेटपली दगी इथम मोरंगपुरल योबा लंबी लेंगाकना सेमदबदगी ट्रक ड्राइवर सिंगना अंगंबा सेल पुथोक्तुना सेमजिनख्रे किलोमीटर तरागा निपाल रोम सांगबा लंबी सि का हेन फिवम फटबना गाड़ी चटबद साउन कुदुंग सादबा थोकपदगी तंगाई फदना मोरंगपुरल एरिया लोकल ट्रक ड्राइवर्स यूनियन ना कोमजाउमदी का हेन लेखोम लेनांग थोकपा लंबी की सरुक सिंगदा नुंगसाइदुना सेमजिनमनी यूनियन असना पाखलिबा लंबी सेमजिनबगी थौरांग सिदा लोकल एमएलए केस बोमसामदी अंड्रो एसगी एमएलए टीएस श्याम कुमार ना अंगंबा सेल अमदी मेसनरी के मतेंग पांखे नापेटपल्लीदगी इथम मोरंगपुरल योबा लंबी असि मतम क्यागी ममांगदगी लेंगाकना सेमबीदबना हेन फिबम सोक्सलकपने मदुगी मथक्ता लंबी सेमबदा क्वालिटी मेंटेन तौदुना लंबी सेमदबदगी हेवी व्हीकल्स यावना मखल क्यागी गाड़ी सिंग सेटपदगी फिबम असि लाकपने अदुबो माइके सोंगे मियामना सतोक ससिन तौनरिबा यामना मरुओइबा लंबी ओइबना सेमजिन बगी थबक असि पाइखलकपने लंबी असि मतमगा सुनबा लंबी ओइननबा लेंगाकना थुबदा मियंग संगबीदुना सेमजिनबिउ हाइखे कोई लंबी असि मतमगा चानादबा लंबी म ओइरे असिगुंबा मतमगा चानाद्रबा लंबी असि कोई अनौबा मतमगा चानाबा लंबी मतंग ओनबिनबा कोई सरकार की पुनिंगसु सिंसिनजरी मसिगी फिबम जे कोई हुजिक हुजिक कोई सिदा सेमिबा लंबी असि सेंगना हारगदी क्वालिटी मेंटेन सुगलै लेते अदुना मरम ओरगा हुजिकी मतमदा कोई लोकल ट्रक अमा चटपा हाइसी हिवी व्हीकल ने हाइना लौरगदी कोई अतोप मफमदा उद्रबा गाड़ी मचागुमने हाइचारे मसी चटपदा काइबसिनदी क्वालिटी मेंटेन तौदे हाइबदुगी खुदमनी अदुना मतमगा चुनबदा कोई फाउंडेशन फजना लेबा लंबी मतंग सेंबिरगदी कोई एरियासिगी माइकैदिगी यामना हराव फोंदोकजगनी थागर फोंदोकजगनी हैना हमजरे लनायोना कोचिंग सेंटर हांगदुना सेंदा लंबी सथरंबा लेंगा की ओजा तरुक मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना ड्राइव सथदुना थेंगनरे हरी हौकिब जुलाई तरग मरीदा मणिपुर स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना लेंगा की स्कूल मदी कॉलेज ता ओजा ओइबसिंगना लनायोना कोचिंग सेंटर हांगबा मदी युमद कोचिंग तोबुसिंग्स असि टोकपिनबा मदी मखोगी मथक्ता यंगसिलगनी लोइनना लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगनसु हाइरबा ओजा सिंगी मथक्ता एक्शन लौखटपिननबा लाउथोक्रबा मतुंग MSF की थोमी सिंगना क्वाकिटल माइकेद लेबा कोचिंग सेंटर अहुम अमदी कोंगबा लाइसम लेकाइद लेबा युमद हांगबा कोचिंग सेंटर्स अमद सतुना यंगसिलबा मतमदा लेंगा की ओजा तरु लानाय ओइना संदान लंबी सथरंबा थेंगनरखिबनी क्वाकेथल द लेबा संगाई ट्यूटोरियल द जोनस्टोन हायर सेकेंडरी इबोटोन सना हायर सेकेंडरी स्कूल CC हायर सेकेंडरी स्कूल्स अमदी ओरिएंटल कॉलेज की ओजा तरुकना नियमगी वांगमदा लानाय ओइना कोचिंग सेंटर सिंगदा माइरोय सिंग लारिक ताकतुना संदान लंबी सथरंबदगी MSF की थोमी सिंगना फागतपा ngomखिबनी
Haribo Ojaasing asi MSF ki thomisingna coaching center singda satuna yengsiluba matamda coaching center sing aduda lerumkhide adumapu coaching center sing adugi register faktokuna yenglubada makhoi maming sings adu yoramba thengnar khibani hiramasi ki matang MSF ki president Hizam Roshan na phongdorokpada lenga ki school amadi college ki oja singna tongana business ki moongda mayumda natroga private coaching center singda sendalambi sathariba sing ase lenga na adum yengduna legidoribra masigumloba moong ase miyamgi amadi mairoi khunaida singnaba oiba maramna MSM na yengsinba horkhibani lenga ki oja singna lanai oina business tawriba se service rule lising masamapal hompuga marida yauriba provisions mayam asi phong singna duna asigumba thong asina maram moraga lenga ki mahiloisang sing kayama Sitharakpagi asoba masa ama oiri loinena oja sing asina satharilba thong asi board ke amadi council ge exam lakpa matamda question center singa punna setminarga mahiroi singda questions kaya pisinduna asoba education ge lamda business ama sathabra haibage asoba singnaba masu leire maramaduna lenga ki oja singna lanai oina sendal lambi satharliba oja sing asigi mathakta lenga ki maikei degi atubo tamda action lokhat kadabani karigumba lokhat raba tarabadi MSF na Manipur myamga loina akan bakhongjang kya sangsilagani MSF na kwaketel leiba sangai tutorial excellence tutorials advanced coaching amadi kongba laisram lekai ge yumda hangba coaching centers amada drives sataki loina makhatana su MSF na topa mafam singda leiba coaching centers singda makhatana drive sataki gani hari Youth Max Silent Change Haiba Pandamda Nomigo by Drug Awareness Program Zirbam District Police Amadi Clubs Marapaibi Singa Kusam Naduna Zirbam District ki Samu Punbi Community Hall Pangthokre Awareness Program da Resource Persons Oina Chief Functionary Holistics Bista International Certified Addiction Professional Dr. Lalit Sapamna Sarugaki Loinana ex Addiction Zirbam K.A.S. Zanaki, ASP Zirbam Semis Ramrer, OC Zirbam Tikendra, Club ki members Singsu Suraki, Dr. Lalit Sapamna Wangang Laduna, Miamna Kunlekaida, Nisa Saba, Edik Oretringai, Ngalingai Matamda, Mari Lenaba Authorities, Singatana Duna, Lang Satabu Haike, ex Adixia, K.S. Zanakina, Zirbam District Asu, Yumtong Kuding, Makta, Nisagi Awaba, Mayok Nadaba, Imung Lesilectre Habiare, Aigimigi Kaidana, Hengmanasi, Haibatarbadi, Tungi Mirol Kananaba, Honabada Subumating, Ama Oigani, Tungi Mirol Gidamakda, Kanbiduna, Yumda, Nisagi, Mangzabsing Matanda awareness Bibu Haike. Tasingna akoina nokna risi kanagano mai masado phone copy mai masado drug jari haraga akoina nokna bagi tai tamaleba masit kari no hai matamda akoina aigi habo khangudi manungda losan laga mapanda ko pot khaktang taw ga sadeba masi koi tawrawisi tasingna nangi nasadu suigi sani aigi sa su nangi sani na thallaga lekai sidai koina leminna ba taragadi akoi pudimo akoi ki lakador ba generation pudinga akoina kannana bagi adumba khongthang ama lokhatpada asawa mateng ama oigani haibseina haijaningi Pagimraktan natin mabremtang lominisi Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khonghamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Ibe makigano Alda tamo Sige yumse next time tina checksin na laksilaga thamgrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayamna machalbu ngapshan dugum masige yumasibu asoyangan kokadabagi next time tina ngapseli next time ti jor habati ngakokna basembani German technology sina bana concrete ka tokna tina ba matamda kapamul amuk hena hengaladli #TMT strength is in the tree Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu
Kafidon Cup Syrup. Break में तुम तरामोक्सरी मखरा पॉक्सिंग अकोइबे की फिबम लूना नाना थमनने की पांडम दा क्लीनिनेस ड्राइव अमा कमांडेंट चामग होमपुमलक शुभ बटालियन सीआरपीएफ सुरेश कुमार की मियंग मखादा अनिश कुमार सिन्हा असिस्टेंट कमांडेंट OCB 169 के लोइना इंस्पेक्टर इस्लाम अली OCD 169 मदियाती पर्सनल सिंगल लोइना खुराई लमलोंग हाई स्कूल दा सथखरे हरी रोबिदमरो पाउसम कना लोबिसे सेविंस नवंबर रिशांग कैसिंग की मापलक सुबह लेखिदबी निंगसिंग थोरम पांगथोक्रे कांग्रेस हलकपा हलकतब बीजेपी ना लेपकदबने तेहाइना सेल्फी लीडर ओक्रम मेबोबिन हाइख्रे अमदी लमलाइदगी थोवालदाम सोबल लंबी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की सेंडंग मखादा लुपा करोड़ नेफुग तरुकलोम संग सेमनब अयाबा पिरकले हाइना एमएलए केस इबोमसाना हाइख्रे मेगुबस पाउ Am-Istv पिजब मणिपुर पाउ मतंग सालु संजरी मेंग ताबे पुनो पोमुकना खरमजरी